Good morning, Daysfriends! Welcome back to my channel. So yes guys, it's our second day here in Ronda and I'm with my friends. Napasili sila ng tug pa sila guys. So pukaw na to guys. Tara. Good morning guys! Uy, good morning! Uy, mata na uy! Magpatuka na tas manok! Magpatuka na tas sa baboy! Ay, uso na maglaw! Good morning, Daisy! Oh, hala. Uy, it's already 6 AM guys and we need to feed the goat and the kambing. Charot. The goat and the kambing! Uy, grabe. Sige na guys, mata na mo guys. Bangon na to, guys! Bangon na! Good morning! We're here at John's farm here in Ronda, which is owned by Councilor Pearl. So today guys, we're going to experience living in a farm. Mamasaw me. We'll feed the animals here and experience the farm living. Good morning, Cons! Wow! Bago pa yung ligo si Cons. Ako wala pa ko ligo. And today guys, kay magligo ko guys, kay look at this. Wala ako naligo pagabi kay ngit-ngit na siya. Sa'yo mo giloto ate. You can see here guys, we have a cow. Oh my gosh. Hi Cowie! And we also have a pig here. Hello piggy. Good morning. Good morning, piglets! And we have here a dog. Good morning! So tara guys, let's follow the two cows. Okay, we're gonna feed them. Ano po dito yung mga roosters guys. Look, sana mga gagmay. Oh, gawas na ang baka guys. Go! Laki ng uban. Ay! Di lagi ka pa doon ni mo, oy. Nagdutoy man gud iyang baby. Dili siya pa-disturb. Kuya, hapit ko sungayon ka manungay na, kuya. Oh my gosh. Pila ang age aning bata? Tulo pa ni kabulan. 3 months? Muro siya dako, no? Dako nga na, nagtutoy pa man na siya, oy. Tutoy rin hantok sa unong kabulan. Sa pamanilitason. Yan ka ni kuya, pila naman iya edad sa iyang mama? 4 minutes tuig. Wala, no? Na naman si kuya, pero siguro na. Let's try to touch the cow. Hello! Ano sa name, ani kuya? Wala. Wala ni name? Wala. Wala, hello! Dita. Okay raman ni kay Kon. Bye-bye. Hello! Hi! Saan ka diri kuya? Ito na diri. Dinan sa buwan. Mga hayupan. Diyos balay. Pila naman kakatuig diri kuya?
Nadugayan ko silang kamot to. Walo na ko to eh. Oh, okay. So, unsa man ang trabaho kuya? Magkuan sa mga hayop, mamasaw. Uy, masaw. Nya ka na mamasaw kuya, kapila man siya everyday. Kado ka. Kaduha? Buntag ug hapon. Kaghapon. Mura na ilang pagkaon gyud. Kani Mura. mga damo lang. Oh, sa kining baka. Kano lang kuan hapon purat. So mo to siya guys, manatag kuan pakaon sa mga baka no. Ay charot, mura sad gyud na gibuhat. Wow! Anyways guys, so karon kay magkuan na sad ta sa mga manok. Tara, kuyugan nato si Kuya Berting. So we're going to feed them guys. Kuyog ta ni Kuya Berting. Kuyugan nato si Kuya Berting kay magpakaon siya sa mga manok. Unsa na kuya? Purat. Tahop? Ngayon crumble. Okay. Sige na, let's call the chicken. Chicken! How do you call the chicken, kuya? Ha? How do you call the chicken? Naaw mo na bisa kung saray mo kuan. Naaw raw. Ah! Let's feed the chicken. So, ang pagtawag daw sa chicken, guys, ingon si Kuya Bertie, ganyan on. So, muna siya ang ilang pagkaon, guys. It's scrambled and kuan, tahop. So, gibutangan siya og water. So, dara, guys. Gawin mo palapit, oy! Oy, doon mo! Hoy, dali na! Mahadlok sila. So, let's put ka lang the scramble here. Dali na, chicken! Chicken! Tara, lukot! Kuya, baka tultol na sila, kuya! Uy, putang na ko nila! Let's go, guys! Come, come! Mahadlok man sila, uy! Sige, butan na lang nato ang mga pagkaon nato lang i-scatter. Tara! Dali, chicken! Chicken! Tara inyong food ha! Muna niya inyong kuhan, diet sa mo karon. Kaya wala na tayo budget. Crisis pa, napay coronavirus. Oh, na sila guys! Sige, ibutan na lang sa nila to ang mga food nila. Let's put some food here. So, after ako butang sa food, kay moadto na sila just like there, akong gibutang ang food, and dira, so adto na sila. So, dire pa, scatter pa nato dire. Kuya, kapila mo kaon ang manok, kuya, in one day? Kaduha, yapon? Diet din sila, guys! May pata 3 times a day, no? Itik. Sige, sa itik na sa duda, guys. Tara, tara. Dito yung gamay ang magayo. Patbuo. Anak. Okay. Buo ka. Wow, may tao. Hatlok mo. Bukit mo na eh. Hala! May 10 bibi akong nakita. Kuya, dili manuhot, kuya? Hatlok ng tao. Putik. Awa, guys, dahil mga baby duckling. Hello, baby duckling. So cute. Doon sila na ko. Kam. Kaya ko na ko food, kuya. Hindi na sila manuhi, kuya. Tulad mo. Okay na? Oh. Oh, di ba? Nadoon sila. Nabay isa ka rooster dito. Hey, dadaan yung food, oh. Come on. Hello, come on. Hanap mo kamatik. Sakit o kanilang. Ito na to ang rabbit. Rum ha. Hello! Sorry! Hello, ka-cute. Unsay name ni mo? Hala, red lagi yung eyes, no? Kuya, yung pagkaon kuya kay scramble gihapon. Bukod ya kaya. Good morning, Consa! Tapos lang, tapos pagkalaan na sa murag kagaan. Sana all! Kasi rin ako nagsulog kay Limo. Oh, ka-cute. Avatars. Sana all gwapa naka-duster, no? So, manin siya si Councilor Pearl Toyok lang kakos, toyok lang. Ungab.
So guys, manakog patuka pakaon sa mga duck ay mga chicken. Lingaw kay ko dito kay hapit ko matuhikan. So mabalik na ako dito guys kay I want to enjoy the swimming pool. I think I'm gonna fly my drone and let's see if we can get a nice drone shot. So let's go guys. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. On it. Hi guys! So, manakog ligo sa pool and I really enjoyed it. And kuan kayo siya guys, nice ilang pool kay dili bito siya kuan chlorinated na sakit sa mata. And kani siya guys kay murag rest house or niya diri sa Ronda. And hopefully kuno next time kay soon kay iyan i-open for public. So, kuan na ni siya guys, mayang na sila private pool, na yung mga rooms dito. Nandali si Harley. Hi guys! Harley. And nandali si Kia, nagkuhan, nag-pictorial. And nasi Malistrong Laagan. So guys, after here guys, we'll have our breakfast. And after kay muli na kong Cebu, kay still have to work. After this friends, so manakog change. Ready na akong bag. And I'm ready to leave, so let's go guys. Mamahaw na ta. What's for breakfast? Yes, we have buwad, guys. Wow! Nag-breakfast sa sila. Unsa ni papaya? Yes, we have egg. The hamonada. And the buwad. Oh my gosh, kalamit. Balik ka dali, miss. Next week. Next week guys. These friends, so manakog kaon and I'm with Princess. O makita na gyud nimo ang kagwapa ni Princess. Sige, i-tour ko na ko sa imong mansion be. Sige. So this is the pool, and that's a little What's that? area, Okay. and there is a little playground Oh, there's a playground. Sige. where the chickens are, where the lovely animals are, and the pigs are over there. There you can also eat over there. Ano din siya ang anak ni Councilor Pearl, di ba? Oh. Pag human pan mo kaon, guys, mana siya. And Kaya pasayawan na. oh, you know how to dance? 1, 2, 3, go! Savage love. Good job, Princess! Magwapa kasi Princess, no? Akong giawhag ang tanan nga mga viewers ni vlogger Daysee to visit Ronda and enjoy our hospitality and at the same time the beauty of Ronda. Yes, thank you guys. So, nice kayo yung rest house there or yung quandary ni Gons. Open na siya for public or not? Soon. Soon. So, guys, Wala pa next ta. time na lang mo guys Plano ha. pa lang. Kami lang sa guys. Charot. Alright guys, so that's all. And I'll have Princess do my closing spiel. Sige, go be. Remember to subscribe, turn on notifications, click the bell to get notified when she posts new videos. And that's all for today. Bye, Daysfriends! Remember to subscribe, turn on notifications, click all to get notified when Ate Daysee posts new videos. What's up? Bye!